Dilek kamu do waktu do kami mulate madiamu asuhuton paranak. Ima siya sonak malela batu aji baru. O khusus naon boru bere iba bere. Sesuai pakatayo tuha suhuton perboru. Bahwa kami dua haroraman non. Ima na perjolo kami boru bere iba bere. Kami menapa satu tupak ma. Sehingga matutu tupak na di pasahan namion di pasapasok tuhat tahun. Ima na lao Oma gabe tupak di kami imana nalau madohoti pungata di hari sadarion. Jadi di sana nom se anong do pasaton nami anggaran ima siliat sehera si jule-jule don molon non setabi dia paranak pasaton nami mo tu kakak nami ima kakak si putri ala non utangnya sida don di papungu kami on sejoto anggaran donate. Jebolo boru beren non babere si panupahiman non. Sokoni mah atas yanau sonare pasatay mah tu guru bere nami. Iya, salut. Salut. Iya, tamado hita madok malade tu debata na manotong sa hatu partikyanon. Buhita marhay pason. Jala di partikyanon maria-ria malas ni roha hita. Dihamu tulang nami, natulang nami si putri mulai ade madi Tuhan bah disonro kami ima gokod jojo muna ima siap kami boru bere nang ibe bere ima sonak malela na adong di kapling baru sekitarna mulai ade madi Tuhan tulang na tulang bah nunga ditanggut di batabe tangyang tak nunga be marhamulian ima boru ni tulang basa dah hamula tu mo di Tuhan songon hatani ma tu ada duka ma tu kutu lobu adu arti ma tu kutu horbo pepeng nang ma ho tulang na tulang sahat tu saur matua ima sirohonan nami tu kedua mempelai tu tulang nami kebetulan au bereni arito nang dau mulai hati ma di Tuhan tulang na poso bah si putri gawe na tulak ku na mati bah biasanya panggil apa kau? Abang ni musna natulak ko doon wain. Sian tugari to nang jadi mulate di Tuhan. Nunga mardalan ulot di partikyanon dengan memuliati Tuhan. Tangyang nami iya siya pungon raja suna malila ba maranak marburu mahamu tujulun ni aron nate. Jadi na berkeluarga dangadong nabu tamat. Ikon saling pengertian ida na kunci na dalam rumah tangga nuang mungkin mulai kita putri ngaliling marsdada mulai metto ngautad daho dangi oma di pertikan kami ro boru bere nang ibe bere sonak malida jadi tangyang nami ba songon hatani matua ms da batua ma parlingoman si borok debatama silet tua totong ma tulaku na tulaku di pararot satu botean sama tu 300 nunga saha be di partikyanon ima tangyang ta tangyangmu ima namamu kapar mugasa di kamu di partikyanon saha matu banggabean saha matu para horatan yang mulate ma di Tuhan jadi di sok kami lauro lamanu pagi amang permusi nami gabe ya baik kamu ma godang dau partusi kasih Yesus sungguh indah ima judullah kakek jawab permusik dipanggil do tu. Ya, so nak malelen nak. Gabe. Udah, calo. Kepada pemilik kendaraan BP 1938 QE, mohon digeser karena jemaat El Sadai mau keluar. Terima kasih. Kepada pemilik kendaraan Honda BP 1938 QE, mohon digeser. Terima kasih. Ya, lanjut. Raja Maria
body, mola berbakat jadi body, tapi dulu berdiri, mola namora toro body, teke sudah dia pergi naro warnai. Saya terima di interview Aritonang ate. Lagi kamu mau jawab waktu Tuhan.